Makiria jawabu geana ikuru ma MC aya maugite kiumia githiru gutire githurano mekire thegia wa kwirirwo githurano riria meriga gucemania cikaro-ini nene cia kiama kia UDA riu makihita gutire ritwa ria mutongoria wari aingirieru rigathomwo bunge-ini. Gutire githurano giekikire Nairobi tariki 20 Wednesday kuria UDA headquarters. Mucemanio uri wari ku wari consultation no gicoko kigia na ngahiha koguo githurano gigikanjwo na tweterire kiama mafange muthenya mweru, na hakuna votes yoyote ambayo iliweza kufanyika. Hakuna election ambayo iliweza kufanyika katika headquarter yetu. Ma MC aya maugite bara na njikaikanio ici cia miaho ino yeri ithiete na mbere na gutunyukithia aikari a kaunti ya Naikuru mweke wa gutungatirwo riu makierekera kiama kia UDA ni kwaga kuhe bunge ya Naikuru wiathi wa gwithurira atongoria. Na ithuĩ turodia tuhoyoka mweke twicagurire atongoria kana mutongoria tungiera atongoria bunge no itu. Ni twathiete kuria kiama-ini kia UDA kuria Nairobi na Hassan Omar agituonia direction itendekanaga kana murugamo tutende ithui. Wanalazimishwa na wanapatiwa mwelekeo either ufanye hivi ama uweze ukang'olea kwa chama. Mambo kama haya is dictatorship na ikae ni nzuri. Gukiri uguo ma MC aya ni mehitite gukagiriria speaker wa bunge ya Naikuru Karoli Maina guthoma ritwa o riothe ria mutongoria wari aingi amwe makienda eria ria makoretwo makigucaniria giturwa giki kwiyeheria na kineo mundu ungi niguo mihango ya bunge no ethie na mbere. Rucio tutirenderio guoya na communication iyo ya party in the floor of the house turauga people's power. Our power. Gutiri undu gaguthie na mbere muthenya wa rucio. And we are ready. Communication tukamieterera no ndigathomwo guku floor-ini na tuga decision iyo itwarirwo kana mugambo ucio mukinyia ngina munene wa bururi. Tutigite gwathwo kuma kiama-ini headquarters. Tukwiyatha kuma guku. Ngiribotera Inooro TV kuma bunge-ini ya kaunti ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina.